ngi nagaliang jungi ka sinjuk Rangbah Shnong ribhoi iwan mandi kindu halor ki ba puntli ki mat jungi dei bat ke jungi ka nangkong kolong jungi dei bat ke sensus ikini ka sensus BPL sensus ka ba na dei ban revise ngadu macam senam arajar akoi mar ki jule adin spokesman ndre ngimtep naga ega daw ba nadu macam senam adu minta plan revise ikini ka sensus tiga jungi ka ba bun ka bangi kindu ka jungi dei bat kini ka namar dei daga ni ka sensus ka bala pentrekam yaki PMAY scheme yaki ration card kino ki jungi dei bat ki government schemes la ya lang ba kini ka BPL sensus dan ringi susi bagi badok lanang mi kampung dia bami yang kemai lanang mi itu ki badok mensua hadin spokesman don ki balaya don ki lakar jing duk nong gobon kadai yaki snong dai namar kata kadang ni wan ban ya ki jingsan saka government mata kasni mau disi badai ban step no man revise ya ni ka sensus ka bai dai ban ka BPL kabang iwan man ikindu kalau jing dai ban ka jing sange ban sam ya ka sini rasat ngimtip don iu halandat ya gani gijing yadai bat kani sini rason kabolong gijingker khu ya kisnong bitau kamtam yu du usuk wana du arajar khatlai February hadu menta mdon chu kisnong bayo ya sini rason ya gani ngi bu ya gijingkali saka government dei nak ega daw wala pun sange ya gani sini rason amar kumagalong menta lada upajba boduk busutong bunyo ya gani sini rason kan long gijingker khu kisnong bitau marbaro lo kena kam di sini nang ka balai ka bangiwan ikundu kalor ka jingedei bat ka jinge bunti snong bat ki material pi gani ka jinge try bat ki scheme MG tatang katlo ki snong ginapan sange su ka bobon ka roy ka pa kawan na ki energy scheme apo ki snong ka nimyo na gi MG scheme nimyo na gi MG scheme kamdon gano ka state scheme ko bangiyo maximum ka dei ka bangiyo ka roy ka pa dei naka MG dan rai kum magalong mata ka government gi conslor panonra e kata kroi ka para professional kita diga material funds kam ju poi bit tangi wages tikano ki babun ki dei ki material fund ki vendor ko supply ki snong kita ki cement ki siap ki mau ki rod kimla su ban supply ni hapan sange no ek ni scheme kan sapoi ka por ba ki snong kita ki hapan sange no system ag jing dei ko jing trai ki namar ba ki sangkut jo ki material test ini kesini iwan ban ni jusa ban ai ka pressure sa government ba lag no gade mo perkat kloy no lada ki kwa ikaroy ka par kan step no ag jingi dei ban sieve up no ya ki material bills sa kisnong town likely di man wan ro ban kerpat jauh PD mata kesini ba jingi dei ba ban revise ki estimate mar ko ba kolong menta ti ka cement ba tudor urat ula tudor Kitar paro kila tudor tela dagia naka estimate ka chelul ko barem kumot ginom la su man em di vendor unom la su ban ko ni ga riet ko bare ni kerpat yo PD mena ba u dei ber kiu no ban revise te ni estimate man kiu ko dor na marka dor to kitar ko mata la kiu nang ta ha jingi dei ber ki ni ki skill ba semi skill ni kerpat long ka jingi karen ko jingi ko long bangim su tho mar hagono ko kom garong no teng ini ki skill ba semi skill ki bedai rong si wages i rong no sa material bill den rei ka pamangi ki song pat ni hap siu ki man la gasni ki neru ki tu apil ba table rong lang no jaga ni skill and semi skill sa wages